अंगनाबादीनि मावथिफ्रा गोब्राब अखानि गेजेरजोंबो बाक्सानि जालाख'आव गेदेर खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला जालाखौ जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय गथ'सा जौगाखां सानखो मावख'गिरि मावखुलियाव अंगनाबादीनि मावथिफ्रा गोब्राब अखानि गेजेरजोंबो जुजिथाबनानै मेंनाय गैयाजासे गेदेर खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों सरकारनि सायाव। बे गेदेर खुद्रिसानाय हाबाफारिया थांनाय 3 अक्ट'बरनिफ्राय थाद'नाय गैयाजासे 4 घन्टानिबो बांसिन समजों फैगौ 7 अक्ट'बरसिम सानबानि थाखाय सोमावसारनाया सोलिबाय थागोनखौ फोरमायदों आसाम अंगनाबादी आफादनि लोगो आफादगिरि एबा बाक्सा जिल्ला अंगनाबादी आफादनि नेतारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिथांमोना गावसोरनि मोनद' दाबिखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ लादों होनना फोरमायो खौरांगिरिनि सिगाङाव। बिथांमोननि दाबि बायदिब्ला अंगनाबादीनि मावथिफोरखौ थाबैनो अरायथा खालामनांगौ, बेथनखौ नांगौ बायदि खालामनानै होनांगौ, पेन्सनफोरखौ थाबैनो सरकारा मावफुंनानै होनांगौ बायदि बायदि दाबिजों सोमावसारो अंगनाबादीनि गोबां मावथिफोरा। खुलुमबाय, नोंथांमोननि निउज चेनेलखौ बरायना लानाय जाबाय। दिनै जोंनि गुबै दाबिफोरा जाहैबाय जोंनि कर्मी सहायिकाफोरखौ नियमित भाबै स्वीकृति होनांगौ, माननि हलनि जोंनो मुजुरि होनांगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै गोबां अबकर माने आजिरा लानाय आब'मोन दङ, बिथांमोननो जोंनो थाबैनो एकालिन पेन्सनखौ होनांगौ आरो मिनि अंगनबादि सेन्टारफोर दङ, बेफोरखौ जोंनो पूर्णांग खालामनांगौ। थांनाय जोङो 17 मार्च, एप्रिल मास आरो 10 जुलाइआव जों कला दिबक पालन खालिदोंमोन। बेहायबो जोंनि दाबिया एखेयानो, मोनसेयानो, नाथाय सरकारा जोंनि दाबिखौ दिनैसिमबो खोनासङा, मानिया, माने अंगनबादीनि माने माबाखौनो बाजेटआव थिखांनानै होआ। बेनिखायनो जोंनो थाबैनो जोंनो रेगुलार खालामनो हायाबा 11,000 माननिखौ जोंनो होग्रोथ'नांगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा थांनाय जोङो मे मासाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो डिस्ट्रिक्ट अफिसाव जोङो कर्म बिर'ध खालामदोंमोन। बेहाय जोङो जोंनि दानारि बेथनखौ माने सानब्रैखौ जोंखौ कर्तन खालामनानै होदों। मानि थाखाय जोङो जोंनि माने बेखौ दाननानै होनो मोननांगौ? जोंथ' खस्थ' खालामो, दुखु खस्थ'। दिनै जोंहा पसान टेकारनि जोङो सान हर जोंखौ रेस्ट गैया, जिरायनो गैया, माने जोंखौ खामानियानो खामानि जाबसिननानै होयो, माने जिरायनोनो मोना। जोंनि माननिजों दिनै जोंनि माबाया मिलायनोनो थाङा। 6,500 थाखा बेजोंनो जों न'खर सालायनांगौ आरो हेल्पारफोरा 3,200 बेबायदिजों जों न'खर सामलायनो हायो नामा? दिनै जोंहा न'खर सालायनायाव जोबोद खस्थ' जादों। दिनै अबकर पेन्सन मोनदों, बिथांमोना सोरबा दुखु जारलाजों बेमार आजार गोदोनानै दङ, माने बिथांमोनहा सोरबा बायदिया मोनाबो जानो हागौ। बेखायनो थाबैनो जोंनो बे अबकर पेन्सन आब'मोननिखौ थाबैनो सरकारा जोंनो होनांगौ आरो जोंहा नैबे अफिसाव बायदि मैया जोङो जेंनाजों समस्याजों जों भुगिनानै दङ। दिनै खायद' लांफैयोबा जोङो माने केरिं चार्जखौ जोंनो मोजाङै होआ आरो संनायनि फैसाखौ जोंनो मोजाङैनो होआ, माने जोङो होआनो, जोङो जोंनि फैसाखौ बाहायग्रोयो जोङो, माने जोंनि माननिया माने मिलायानो जोंहा, माने जों न'खर सामलायनो जों जोबोद खस्थ' मोनदों। आरो मा होनो जोंनो खायद' लांफैबा सालानबो होआ। बेनिखायनो जोङो आसाम सरकारखौ बेफोरखौ मोजाङै माने जोंनो सिरिबाङै नायबिजिरनो थाखाय जोङो माने खावलायनाय जादों आरो। नोंथांमोननि दाबिफोरा जाफुङाबा इयुन समसिम मा राहा लागोन? जोंनि दाबिफोरा जाफुंबा जों बिदिनो जेब्लासिम जोंनो बाजेटआव जोंनि माबाखौ उत्थापन खालामनानै होआ, जों अब्लासिम जोङो माने धरनाखौ आन्दलनखौ जों खालामबाय थागोन। बेखिनियानो। হয়, আমি আজি মই অসম ৰাজ্যিক সন্থাৰ মই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, মই বাক্সা জিলা সম্পাদিকা। আমি আজি মোটামুটি আজি আমি 2023 চনৰ পৰা আমি আন্দোলনৰ পথত আছোঁ। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ 6 দফীয়া দাবী আছে। এই দাবী যেতিয়ালৈকে পূৰণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এই আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই যাম। আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি 3 অক্টোবৰৰ পৰা আমি 5-7 তাৰিখলৈ আমি প্ৰকল্পত চলাম আৰু 7, 8, 9 তাৰিখৰ পৰা
জিলাত চলাম 16 তাৰিখলৈ আৰু 16 তাৰিখৰ পৰা আমি অসম ৰাজ্যিক সন্থাই আমি অসম ৰাজ্যিকত এই আমাৰ কাৰ্যসূচী চলাম এই 6 দফীয়া দাবীৰ ওপৰত যেতিয়ালৈকে এই আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এই আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব আৰু আমাৰ কথা হ'ল আমাৰ 1 নম্বৰ দাবী হ'ল অসম ৰাজ্যিকৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাক আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে 2 নম্বৰ দাবী হ'ল আমাৰ মাননীৰ সলনি মজুৰি দিব লাগে আৰু এই মজুৰি হ'ল 21,000 টকা দিব লাগে যেতিয়ালৈকে 21,000 টকা দিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ কেবিনেটৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ কৰ্মী সহায়িকা 10,000 আৰু 12,000 টকা দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ তৃতীয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ সকলো অৱসৰকালীন পেঞ্চন বান্ধৱীসকলক যি অৱসৰকালীন পেঞ্চন দিব লগা আছে এই পেঞ্চনটো 20 অক্টোবৰৰ আগত আমি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আমাৰ চতুৰ্থতে আমাৰ দাবী জনাইছোঁ সকলো অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বনাই দিব লাগে আমি পঞ্চমতে আমি দাবী জনাইছোঁ আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা গ্ৰেচুইটি প্ৰদান কৰিব লাগে আমি এইখিনি আমি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আমি সন্মানীয় আমি সঞ্চালক মহোদয়ৰ লগত আমি বাৰে বাৰে আলোচনা কৰি আছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ দাবী আদায় কৰিব পৰা ৰাস্তা আমি দেখা নাপালোঁ সেইকাৰণে আমি আকৌ আমি আন্দোলনৰ পথত আমি যেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন চলি থাকিব আমাৰ দাবী আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমাক 10,000 টকা কেতিয়া দিব মহোদয় আৰু আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ অৱসৰকালীন পেঞ্চন যি আমাৰ 3 লাখ আৰু 4 লাখ আমাক কেতিয়া দিব আমি 20 অক্টোবৰ আমি তাৰিখ ধৰি দিছোঁ আমি তেখেতক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কেতিয়া দিব আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে উত্তৰ বিচাৰি আমি এই আন্দোলন কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম আমাৰ বান্ধৱীসকলে সকলো অংগনবাদী চেণ্টাৰ সকলো কাম কাজ আমি বন্ধ ৰাখি আমি এই অসহযোগ আন্দোলন কাৰ্যসূচীত আমি সমবেত হৈ আছোঁ এইখিনিয়ে কৈ মই ক'লোঁ আৰু যদি আমাৰ অসম ৰাজ্যিকৰ পৰা আমাৰ আৰু নিশ্চয় যদি কিবা দাবী আহে বা আলোচনা আহে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো বান্ধৱীকে আমি জনাই দিম আজি মই বাস্কা প্ৰকল্পত কাৰ্যসূচী চলাই মই আজি জালা প্ৰকল্পত আহিছোঁ মই যোৱাকালি গোবৰ্ধনা প্ৰকল্পত আমাৰ এই সকলো দাবী সকলো বান্ধৱীৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ যেনেধৰণে কাম কাজ কৰি আছিলোঁ আমি যথেষ্ট কাম কৰি আছোঁ এই অসম চৰকাৰে আমাক এনেকুৱা মানে পচন্দেকাৰে আমাক এনেকুৱা শাস্তি দিছে আমাক এনেকুৱাকৈ খটুৱাইছে আমি মানে দিন ৰাতি আমি নিৰাকাৰ কৰি আমি কাম কৰিব লগা হৈছে আমি সকলো কাম কৰোঁ আমি বিএলও কৰোঁ আমি এনআৰচি কৰোঁ আমি পলিঅ' কৰোঁ আমি আয়ুষ্মান কৰোঁ আমি অৰুণোদয় কৰোঁ আমি নকৰোঁ কি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে নকৰে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি নকৰোঁ কি এই প্ৰশ্ন আমি আপোনাক সুধিছোঁ আমি নকৰোঁ কি আমি যদি সকলো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক মাননি দিবলৈ কিয় আপোনালোকে টান পাইছে আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক মাননি বৃদ্ধি কৰক আমি কাম কৰিবলৈ সাজু আছোঁ এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ আৰু ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ দুৰ্গা পূজাनि ধামাকা दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सरनि रयेल बड फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन